I lijep pozdrav ekipa i dobrodošli na moj kanal. Mođe sa vama i vi gledate novu epizodu u serijalu Mad Maxa. Da, ovo je već klasični uvod koji smo već ponovili xx puta, ali nema veze, ponavljat ćemo ga i u buduće. Da, vi gledate ekipa koju 13. epizodu u serijalu, da ekipa sredili smo 13 epizoda u serijalu Mad Maxa i ja se žestoko i duboko izvinjavam što nemam dosta klipova, odnosno što nisam uspio da ono obećano svoje ispunim daily klipove, da kao što sam već rekao na svom Facebooku, definitivno imam mnogo obaveza, završavam fakultet, ali nema veze, mislim to ću objasniti u jednom vlogu koji će izaći sigurno u skorije vrijeme, su u stvari ovih par dana, da vam objasnim u stvari, da vam kažem kako i šta bi trebalo da bude u stvari na kanalu i mislim bit ću u potpunosti otvoren i iskren. U svakom slučaju ekipa, znači mi idemo sada da osvojimo i još jedan novi kamp. Kao što znate, ovaj smo kamp ovdje osvojili i on je sad kao naš, a mi se trenutno nalazimo tu. Da vidimo šta bi mogli da riješimo. Ovako, da idemo gore, ne. Kod grife bi imali da uzmemo koliko poena. Legend. Kod grife imamo 13 abilitija, tako da ćemo definitivno otići do grife da uzmemo te abilitije i onda ćemo da idemo na novi kamp. Koliko ja vidim, grifa nam se nalazi tu. Zašto ja ne mogu samo ovako proći, jel tako? Mislim, realno. Tako ćemo da idemo. Tako da ekipa, eto vidimo se mi kod našeg grife koji će da nam da nove abilitije. Ekipa, evo stigli smo nekim brzim putem do grife koji samo ispadi iz vozila. Znači med nije normalan, kao što znate, mislim kao što mu ime govori, pobješnjeli Max grifa ili ti ga naš tip sa kućicom, ili kako sam ga ja nazvao u nekim svojim klipovima, Vin Diesel, jer me nenormalno posjeća na Vin Diesela, to ćete sad moći i vi da vidite. Grifa, Jesse Buraz. Love, family, and friends, my subscribers. They ripped. You drifted far from what you were. Odlično. But you still lie inside, dormant, waiting to rise again. No, this is what I am. Maybe not. Very nice. Perhaps you fear him you carry inside. That he'll hurt you with his weakness. Enough. Nemoj da budeš pobješnjeli. Come out. Da vidimo što se nalazi u nama i da izađe iz nas. Imamo 13 abilitija, tako da ćemo svega pomalo da uzmemo. Imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, ovako, uzet ćemo tu jedan, 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 tu jedan. Ok, ostala su nam 3, da vidimo što nam je sad neophodnije. Mana nam ne treba, možda nam treba više scrapova i možda nam treba mail weapon, dobro, treba nam i ovo, treba nam da budemo malo jači. Ok, nek bude to. Pa da vidimo sad koji ćemo kamp da uzmemo i da ga riješimo. Mapa. Tu nam trenutno nema ništa u blizini. Da vidimo kako ja mogu sad sa fast travelom da idem, recimo mogu samo tu da idem. Tu nisam to oslobodio. Ajde uzet ćemo fast travel do ovdje. Iz naše baze usput da vidimo možemo šta da upgradeujemo, da vidimo sve ovo prvi put da koristim klipovima fast travel. Ok, odlično, tu sam. Dobio sam municiju.
ništa, idemo da osvojimo ovaj sljedeći kamp. Vidimo šta ćemo dalje da radimo. Znači mi se nalazimo tu. Mogli bi da radimo ovaj kamp, a mogli bi da radimo i... Ovaj gore nam je previše daleko. Ipak ćemo da radimo ovaj kamp i usput ćemo da riješimo i ovo. A kasnije bi trebalo da idemo i ovdje da možemo da kasnije brže putujemo do svojih kampova, jel tako? Da. Ništa ekipa, vidimo se kad stignem tamo. Osim ako ne bude nešto zanimljivo do tamo, da mogu da se uključim. Evo stigli smo do kampa i da vidimo u stvari kako ćemo ovo da rješavamo. Imamo dosta snajperista. Ok, idemo jednog po jednog. Jedan po jedan. Ok, mislim da smo riješili snajpere. Imamo tu neke tipove koji žele da lete. Ajde, oni nas gađaju kamenjem, kako ja vidim. Ideš, paša moj. Very nice. Ajde, skinut ćemo i ovo usput. Odlično, objektiv 1 od 6. Super, to nam je bio kao objektiv. Vrata ćemo da probijemo. Very nice. Imamo još jednog tipa koji želi da leti. Ode on. Odlično. Ajde, idemo se sad malo šaketat. Mislim da nismo dovoljno jaki za ovaj kamp da možemo ovako samo da se ušunjamo unutra, ali eto, probat ćemo, nema, ništa nam to ne znači. Wow. Idemo dalje, ostao još jedan. Uti boga. Oluja, brate, oluja. Hoće ona malo judart, još int. Pa da. Objektiv. Ok, hajde ovako ćemo to riješiti. Brzinski, da. Dok nam je ova oluja tu. Ok, ovdje gore vjerovatno imamo scrap. Da, sigurno imamo scrapova ovdje i to 2 scrapa. Dosta mi trebalo da ih pronađi. Prate, ovo ništi sve živo, ova oluja. Ako ste primijetili, imali smo oluju i u prošlom klipu. A imamo sad oluju u ovom klipu. Što znači da ovi imaju nešto protiv nas i šalju nam oluju redovno. Čak i neke munje, brate mi. Eno imamo ovdje onaj. Oj, shit, nisam bio dovoljno blizu. Nice. Evo nas unutra. Unutra da vidimo. Neću, ovo mogu i ovako. Odlično. Tu imamo hranu koju nisam trebao uzeti, ali nema veze. Trebao sam je čuvati za kasnije. Vjerovatno će ona oluja da prestane dok ja dođem do gore. Ovo će nam biti dio za nešto u našoj bazi, da, za naš stol. I kao što vidimo, oluja je prestala, sunce je tamo. Daj nam vodice. Nije da nema mnogo, ali bit će dovoljno za jedan heal. Više od pola, 10% bonusa.
Da, to su nam oni ability što nam onaj idiot daje. DSL. Ono šta je, nemam pojma, vjerovatno mu ne trebam ništa raditi. Tank. To je znači objektiv. Oba. Bježi. Tako. Ok, ovdje smo, ja mislim, riješili sve. A tu bi trebala biti neka hrana koje nema. Gdje sad idem? Ajmo i ovo riješiti, znači se. Top. O, brate. Q. Drago mi što sam ušao u Fury. Još jedan. Neko je sto živ. To, brate. Very nice. Mnogo sam zadovoljan ovim ishodom. Idemo još tu. Scrap 5 od 11, brate, zar vas ima toliko. Tu sam vidio da imam tank koji treba da riješim. A šta nas čeka ovamo? Scrap. Da, fakat ih ima toliko, what the fuck. Okej. Kako se ovaj idiot skida od ozgo? Kroz jednu rupu smo ušli. Evo imamo tu da se popenjemo. Lutaj nam to. Daj nam to. Dobro. Objektiv. Gdje si ti zakačen? Ovdje. Odlično. Very nice. Shit, ovdje nema skakanja, ja sam zaboravio. Na ova mala vrata smo ušli. Nema metaka, kako nema metaka? Kako nema metaka, nije mi jasno. Ignite. Hop. Tup. Da vidimo šta nas čeka ovdje dolje, pa ćemo onda na ona vrata ići tamo. Q drop. Imamo tu objektiv. Izgleda nas ništa više ne čeka ovdje. Objektiv 6 od 6, odlično. Izgleda smo zauzeli ovaj kamp iako nismo odšli tamo. Ali morat ćemo da odemo i da završimo i scrapove i insignije. Insignija nam je ostala jedna, a scrapova nam je ostalo more. Vjerovatno će biti dolje u onom. Huri. Gdje su na vrata, evo ih. Nadam se da ne fulam nigdje. Ovo je nešto novo, evo insignije. Odlično. Shit. Odlično, sad će nam opet mjuvi, neće mjuvi. Scraps. Znači još dva smo negdje fulali. Da bude 100% looted. Gdje nismo bili? Gore smo bili. Da vidimo da nismo fulali neki scrap. Ovdje nismo. Jel ovamo nisam bio? Da, nisam ovamo bio. Još jedan. Eto vidite sad, znači ostao nam je još jedan.
I sad se ja moram patiti oko njega. A možda da nisam gore bio. Da, evo ga. Odlično. To je to ekipa. Novi kamp. 100% looted. 100% naš. Ništa ekipa, eto. Mislim da ćemo ovako u buduće da radimo. Znači, nadam se da ste uživali u ovom mom klipu. Nadam se da vam je bio ok i da vam se sviđa. Mislim da vam ne pravlja veliki problem to što nemamo facecam. Ovako mi je mnogo lakše snimati, možda bi mogao izbacivati i više klipova od 2 sedmično. Tako da ekipa, eto, kao što znate, bit će 2 klipa sedmično. Ovo je drugi klip u ovoj sedmici, prvi sam klip već izbacio prije neki dan. Tako da, eto, molim vas na nekoj jakoj žestokoj podršci. Svi oni koji se nisu subscribe-ovali, a gledali su ovaj klip i misle da zaslužujem dosta više subscribera, odnosno pregleda, neka šeruju ovaj klip, jer mi ta podrška mnogo treba, jer kako znate, dosta je ovih gaming kanala koji se bave svim ovim sličnim kao ja i treba meni ova žestoka podrška da bih i ole mogao da uspijem, jer ipak ne želim da izbacujem razni content, da bude ono tipa neki kanal raznovrstan, ipak želim samo da se orientišem na gaming, ali ako bude potrebe morat ću i raditi te reakcije na koje svi prelazi. Ali Minecraft neću nikad igrati, šalim se. Mislim, ne šalim se, neću nikad igrati, ali nemam ništa protiv Minecrafta. U svakom slučaju ekipa, do sljedećeg slušanja, vi meni budite pozdravljeni, peace i ciao!